indigenous day no ti prahao jotton islai kotor khlaigai awai khainai te observation khainai celebrate khainai tipra people's front o salni kok bokri ba kok buma busuk bo kotor busuk bihilik abona sini tipra hani borok omni sekang seng sia piaba tpf jepro kotor khlaigai luaji managai stable ground hai ke basini khomanung center seng state level simia notice ni organization no notice brother ro baki miligai seng kotor ke khaimani ulo sara tripurani borok no saiman kha je indigenous day tumano hon berai kena khana thothok ba berai kena khatang jangai ko o indigenous day tani bagai khangke Asia continent Asia Mahadesh thangnai ni bisi o bai bori sakang ni bisi thangnai ni bisi 2019 2018 of 2 years je indigenous day no observation khaijak pani aba Asia continent jotani sanai TPF ni program na highest program hanai indicate khaijaka Asia continent Asia Mahadesh ni bisingo aba haikena Audit TPF di bakatai World Indigenous Day after 1994 ni simi sangsar ganangai awai khaijaki phaimani kintu Tripura hao sikon mikon khlai kabangma dal viral organization no khlai tonga jaga haipana koto khlai o kok no sing sini dopani thanigo tisai do maya piaba TPF je pro khlai ka abo Asia continent no si joton is like top major number thangai khlai ka tawa kokarasi taklai coronavirus ni bemengtei COVID-19 ni bemengtei worldwide ne biswabyapi ne joto ne tabo birmano kepalaijak kirima hablaijak tei berai kene khati laijak te honai khasrok jak laijak jora abni bagene taklai ningo sengtei bo kotor khlaigi abono luaji mananai hni wansuk laimani piaba jora birman ni jora bai khasrok jak ni jora bai o jora no seng jani division ba village level of khlaigai o salo seng observe khlaijak tongu tabo ko ke haisi tani bale seng pandemic coronavirus ni jorao sana o indigenous day no seng observe ma khai abani personally otor ni bising tegi seng tini ni sal ni kok bokri no khna lainai tini coronavirus nei restriction no jang lockdown de jak sara worldwide ne joto na birmano kphaja khaipana seng world indigenous day no seng tini kuthum lai tongu angkha khaiye tini bahaina sara Tripura Asia continent जोंनो पहिला नाम्बार गोबां खायगै हहम ददम खायगै पालायमानि अमनो ओंनाय हरे आं खाक संगो पानि खांखे TPF पंखा हा दै दफानि बागै सभा खायनाय TPF पंखा हा दै दफानि बागै सभा खायनाय indigenous day o salni bokringkha ha ni bosarokni manthai bata ta seplejakthung ta sekjakthung ha ni bosarok ha ni nokpangai sakni baithangni ha no salok mathung hnai saklai mani salsi tini ni o sal okay tini sang asak 2007 ACB United Nations Declaration on the Indigenous People Right and Repose article kabang marajak mani abarok bo tini jaratai sang kaisapana o je indigenous right no je adopt kaisapani assembly by United Nations Assembly by abarok kaisapana oro implement kaijak yesung o odikar no tag manei mayakho amni bagene sara Tripura ya sara India ya Asia continent no jot panisrai deprive pengnai khangke o Tripura hani Tripura sab जों बरफ दफा होनाय जतनिस्राय जे United Nations Declaration खायजकनि जे राइट्स बाय जतनिस्राय हाकसाल सकाजक बा हासाल सेप्लेजा अबनि बागै जों तिनि ओ हानि बुसा हानि नफां हानि बुसा हानि बाग्रां तै ओ हाव जों तिनि सेरें हायख्लायगि कासेब जागै सेक्रब जागै बुथार जागै रफेर जागै कक थाइसासिनि खरां थाइसानि मूल्य क्रै खायगै जों ओ हात जिनिस बायथांनि हावो साख्लब जागै कमरै मा दङ अब हायख्लायै हानि बोसारो गोबाङा फातानि बरबाय एबा दफा कतरबाय एबा सिजा रुंजा दफारबाय बरनि मानथाय बाता सेट जागो बरनि मानथाय बाता सेपे जागो हेनायनो संसार गोनाङै हानि बोसारो बाहायखेबो सेफ रनाय सिकिउरिटि रनाय डेभलपमेन्ट खायनाय हनै वानसगोया इन्डिजिनास नि साल बा इन्डिजिनास नि राइट न
Biswa ganangainya, hayang ganangainya, mantai odikar batano, masigi karilayo. Abni bagai, je indigenous right ni, je article dhara sejak kemani 46 article dhara, oh article dhara sang tini kaisa keraigi je nai masak sang kisah short likhe nai lainai, berai ke wara masingsa sang tini khana kai, muito manfi kai, oh je article indigenous right oni bagai indigenous people oni bagai je biswa ganangai hayang ganangai international community kuthom laigai. Kok sab lagi indigenous oni mantai bata hane je constitution ba right ba legal abano legal framework kotrangai borbe ori kana maro nai hane je sija kok thai tongmani a kok thai ro bus krak te bus hilik te bus kotor te a kok thai ro masung tini jorati bune mankha abro tabok sung nai leibani jora abri bagai tini jorati jong sini hawas ha bai thangni hawara bai thangni Sason kerik lagi, seng tini matong mani bagainya, sini bagai jok panisrai, or World Indigenous Day ni meaning kotorku. Ingat tadi, seng tini World Indigenous Day lo. Pwede orang suruh diperahani haste ni sini lukurong simia. Oba hai kaya hani besaro, hai ungganangai ne, zani haparo kebangma. Deprive pengai tunggu, suppression, depression kaya jagai tunggu, violation kaya jagai tunggu. Borok ni bagai beseng tini jok tani ingai ne, World Indigenous hai ungganangai ne. Indigenous people oni bagai seng jota ni bagai ne sobani sibaya parati pie teti prani bekhaktoi tei bus kang ni saraba salbrang ni salo indigenous right no seng hasil khainana ni bagai sini soba thaklai atongai soba khai keplai khai tobonai awase tini ni samai amani bagai ne tini ni team tipiet now jota no saimana ti prapi panspan ni nahar mangkhangkai hasin ingkai sason sini mangnai moto tamba our land our rights moto our land our rights team tini ni team tama sengjoto no lagi wake up all the prasa and come forward to snatch your legitimate fundamental and indigenous right from illegal intruders tai saka wake up basa sini di pasaro Tamni basa sini hop come forward bus kang phai sini tamni bagai to snatch second jawai sini fundamental monarch sini odikar indigenous right no second na sini bus asidi hone tini ni o team o kok tungbai seng tini orani wa kuthum layo tabang na thani sangai seng sini odikar no sanai mayang kangke nai de tongai na second de nanai khorang ti sari jato sini odikar no seng sanai mayang kangke nai de tongai second de nanai sini odikar no sanai mayang kangke second de nanai mai de tongai amane bagana tini ni team wake up all people and come forward to snatch your legitimate fundamental and indigenous right amane bagana seng sargangai ni indigenous right no seng sargangai ni indigenous right no overall country ba overall international community ni thanigo puta khaijaka apne implement ma khainai kintu tini jarate India government on indigenous right no to ye tini kaisa pane implement khaijak yakho amne bagana tini tipra pane hang tate o hawa illegal intruders be aine no pravesh kari bangladeshi or nigo shason raj khai manal tamni bagai indigenous right no implement khayani bagai amne bagana worldwide international community bai adopt khajaka implement khadi joto country no circular dozakha abna apply na khainai thiaba India government tini jarate o hani bosarok ni bagai je article 46 Indian constitution no haikana international community by snapjak indigenous right united declaration on the indigenous people right and 2007 or the declaration usak pani abno kaisa pana implement khayakho tawa sini ko kerasi indigenous right international law je law no worldwide palainani bagai worldwide abno implement khainani bagai je declaration khaijak mani abno sangman thaide tongkre abno sangman thaide tongkre abno sangman abno bagai tong India government sangman sini oni kasini rasional me keseng segoi nanai bagai tini pasajak India government boje se kona sini right no violation khai watching your the kind of states kamiya nobody can snatch our rights abne bagai na sang tini kaisa
article busuk bustong abno sung nai dai abani ko ya United Nations by declare khajak abasini indigenous rights si robo aina nira gabanam Google search kagena mana indigenous right nei Andre 2007 nei Google top di ingkena ara phai thanga je tama tama army go sijagai tong article 46 article tama tama sijagai tong says the article 1 of sijak indigenous people have the right to the full enjoyment as a collective or as individual of all of human rights and fundamental freedom as recognized in the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of the Human Rights and International Human Rights Law. Tami sara indigenous hani basarok ni am hainen adhikar tongo jetani ni individual function nang saijong function ba palai panang thang jeniro niro ni adhikar no United Nations ba declare khajak mani abna jo tona ni enjoy mani nang bok khaina ni adhikar tongo abna ke bu segai manya je United Nations by declare khajak pani a adhikar na ke bu segai maya ni enjoy khaina ni adhikar tongo abong kha article 1 ikai sangar jagata manukha United Nations Universal Declaration abos biswa sara biswabepi international community ni thani se abo acceptable te adopted abona sang abo adhikar nana ni bagai ke bu nero hastokep khainani adhikar grei ek number ikai sang tabo sini adhikar na ke bu hastokep khainai phai ke sang khaijak nai je jodi khajak kam ke sang ase United Nations me declare khai do jamani indigenous people right abona sang nai me eklayu sang tabo indigenous right nana ge nai ya nana ni bagai ke sini adhikar cheta United Nations guideline no jeta rights ro jaka abna sung nana ni bagai bandai tonga te na phinai abni bagai joto ready ma tongai again article 2 of maisa indigenous people and individual are free and equal to all other peoples and individual and have the rights to be free from any kind of discrimination in the exercise of their rights, in particular the based on their indigenous origin or identity. Tamai sara indigenous people अथवा individual बर indigenous हानि बसारो साइजों थांथों पालै फानोंथों बर कमिटि हाइखेनो बरनि राइट दङो बर कमिटि हाइखेनो अधिकार दङो स्वाधीनता दङो जेतानि नि origin जे आइडेंटिटी निनि सिनिमं आइडेंटिटी आबनो निनि मुसुक्तै खाइगै नानानि निनि अधिकार दङो आबा के बसेगै मन्या अकमे बुदे बुसी सिनि आइडेंटिटी तामो Bangsa sago upojati, bangsa sago janajati, bangsa sago sondo, bangsa sago tamo. Sina identity tamo. India government sina identity no tongka tribal. Sing tribal de. Tribal tano ho. Tribal bara no hono. Je bara kunin hak rai, kristi krai, rajatwa krai, identity krai, shasan krai. Ras krai. Abno si hono tribal. We are not tribal. We are nation. Borok nation. Tiprasa nation, bora ke ba short form by ke tipra handayo. Tipra hai ba tipra sai ma tipra. Geographical identity ke tipra hani ba tiprasa. Short form by ke tiprasa. Blood identity, genocide identity, kain identity kan ke borok topa. Ke sang borok topa ba sang na tiprasa hai ba sang na tiprasa hai ba sang na. Kya ba tribal hanai Indian constitution. Sini Indian constitution Constitutional identity ke sama sen? Constitution sama sejak Bharat ni Samvidhana. Tribal. Sen tribal de. Sen tribal ko sini je. Sen tribal de. Orang tu artikel saya ke segini ni origin je identity no. Ni mo sotrik ke nama ni adhikar tonga bola ke bhai yad rogai maya abo international law. Jadi international law no jadi violation kai ke bo international criminal singai. India government jadi tak tribal hi singa ringke. Sang jadi abna gosiang ke singa bo tribal ringi maya. Kintu sini bo sini ne tarang na tribal ni bu mengai peleka. Upojati ni atas sai peleka. Party kai pe upojati jok samiti. Upojati kono mukti pollution. Upojati satra samaj. Ni sini barat upojati hing bu mengai peleka abne bagai sing tahu upojati ko. Zat sok sugia ko upojati mana tambah kasuk sugia zat. उपमुख्यमंत्री के तमा कासुक सुया उपजाति माने कासुक सुया आर्टिकल 2 सगनी ना आइडेंटिटी no setup kai origin no nanani nini अधिकार तंगरो कुना केवल गवर्नमेंट no violation kai maya teni ni simi sing tama jati khangke tribal ni sanai उपजाति ni sanai teni indigenous right ni sal sakai sakoni sal sin identity tama
जों बर' तिप्रासा चिना आइडेन्टिटी तमा जों बर' तिप्रासा we are not जनजाति we are not उपजाति we are not tribal अब जिन अधिकार अधिकार ना केबो सेकिन मैया ना इंडिया गभर्नमेन्ट नस्ट गन नो एनीबडी अब अंखा नंबर 2 क्राक खाइ जों जे इंटरनेशनल राइट्स डिक्लेरेशन खाइ माने इंटरनेशनल लॉ Article 3 tamisa indigenous people have the rights to self-determination by virtue of the rights they predetermine their political status and freely pursue their economic, social, cultural development. Taisa indigenous people अधिकार tongo tamane अधिकार self-determination आत्म संकल्पने अधिकार tongo आत्मनियन्त्रणने अधिकार tongo बाहेके बबो जगनिन आत्मनियन्त्रणने अधिकार tong political status and freely pursue their economic, social, cultural development. Any political status no condition no angtama ke khai nai. Bahai ke bana sing pursue khai nai. Bobote ke jini rangri development no sing bahai ke cultural development khai nai. Aba pon jini rights tamu. Ar tamai sata kha nini social cultural mane tama jini samajik je jini kathamu. Tama sing society saji hoda khalai tongani, sabri khalai tongani कामी मोयल खलाई दंगनी जे सामाजिक जे अवस्था अब न कुनो बर सरकार सेगै नागै माया अब इंडिजिनस रोनी आगे नि जे तंगराइदा हुकुममाइ तंगै फैमानि अब न नारगै तेबो बनो डेभलपमेन्ट खाइ थांनानि बागै बनो तेबो डेभलपमेन्ट खाइगै कोसुगो कारनानि नि आगे नि तंगराइदा न डेभलप खाइ थांनानि सिकमा यागै बैबै इहया ग्रजा यागै थांनानि नि अधिकार तवार केबो मुंसा कॉक सागई माया आरनी ने आत्मसंकल्प माने सेल्फ डिटरमिनेशन एक आरनी ने आत्मसंकल्प सेल्फ डिटरमिनेशन निनी इच्छा एक तबर गमदि संचिनी पॉलिटिकल स्टैंड नो संग इंडिजिनस पीपल पॉलिटिकल स्टैंड संचिनी इन तामनाइ राजनैतिक न संकेल बाय अलायंस खायके संग बासानाय हुनकेबो केबो संग जबरदस्त खायगे रां बाय सिकिरिमा बाय सक्रमा बाय खायगे संग तामनाइ बर बैनि आलका पार्टी को रनो गई बा दाइरो गई तलां माया बुझि खदे अब खान खान के इंडिजिनस राइट नि आर्टिकल 4 नि तारा आर्टिकल 5 बस सिजा तो इंडिजिनस पीपल हैव द राइट टू मेंटेन and strengthen their distinct political, legal, economic, social, cultural institution while retain their rights to participate fully if they so in the political, economic, social and cultural life of the state. और तमाई सिजा तो सराय के आर्टिकल 5 बस सिजा तो जे इंडिजिनस पीपल लोग ने अमते हाय अधिकार दंगो जेता बा निजेनि राजनैतिक काथामो निजेनि राजनैतिक जेबन जों बाहाय के त्रांनाय रांग्रि न बाहाय के जों डेभलप खायनाय सिनि कल्चरल इन्स्टिट्यूशन बाहाय के खायनाय ते बिचार आसार व्यवस्था न जों बाहाय के नारकनाय अबरक नतयै बा सिनि फोन जों सिनि तास एक्सरसाइज खायनानि ती प्रसारनि बेसिङा एक्सरसाइज खायनानि बागै सिनि अधिकार दंगो अबंखा इंडिजिनस राइट नि अधिकार एका तब अमते आइखेना 46 आर्टिकल यूनाइटेड नेशन बाय डिक्लेयर खायजा निरनि बखा नाहारमा मकल यांग तांगदि कन्सेंट्रेट दि सबां खफरो नों परीक्षाफोर सिनजो दे पं तखादे पं मायुं दे अक आबनो निर खुनजो दे मकल तागारि निरनि परीक्षा निरनि सभा वसि मकल कायदि एका हाय खायै जेफोरजों सिनि राइट्स न भायोलेशन खायजाक बनो खरांति समाय सेकै नामायके आप्रसं बैनि केसेन बा सातक जागै फायो निबायना तिनि वर्ल्ड वाइड न इंडिजिनस पीपल नि डे हनै जानि जामान माने तिगै सेलिब्रेट खायदंगो बा ऑब्जर्व खायदंगो अब हायकेना जों सिनि मानथाय अधिकारनि साल न बरम रनानि सिनि अधिकार जों बना लामजमानि अधिकार ते अ दिननि इम्पोर्टेन्ट नि कक न सानानि सिनि अधिकार दंगो आबनि बारै जों तिनि सेन्ट्रल लिबार प्रोग्राम कतर मा खायनानि तंगनि फियाबा लकडाउन नि कारणे जों ग्राम लेभेल बा तामसनाय डिविजन लेभेल खायसि जों सिकन मा खायि प्रोग्राम मा खायखा आबो फुल सिनि कोविड-19 नि गाइडलाइन फॉलो खायगै मास्क यूज खायगै सोशल डिस्टेंस यारनिबो यूज खायगै जों गरनिबो ताबो कुथुमलाय दंगो ते गरनिबो साजाचे अरकुनो कुलुम कसा अरनिबो एटेन्ड ता दंथों थनै आबनि बिसिङाबो जरि गरब जरि केबिन खांखे अबनि बिसिङाबो जरि कुना केबिन खांखे आ केबिन माने बर जागा बाइके सकाबो जों उलो नायनै आबनि किजानै मना जागाय मुंसा ककरै
Kebing mong khainai kebang ma sobago kintu a kebing mong na sung overcome ma khainai. Sini sung sangsar ganangai sini indigenous jeno sung joto na pal khaye sung joto jagawo na o salno sung rajiminai tongo. Kebing mong khainai sobago kebing mong kebang ma sung challenge ma khainai. Haipan sini o sal kotor salno o salni kok bakri salno sung muito khainani kisapan sung pokya mangnai. Amni bagai 46 article kok bakri amna nuksaga hani besaro khani odikar hani besaro khani sasan nawani bagai hani sasan khaini bagai o hani besaya sangsar ganangai all indigenous people ong jotoni odikar tongo aba haikera tiprani indigenous people ong nibo odikar tongo amni bagai teng chini ni salno jotoni sai tipra hani indigenous people ni bagai na nam kok mani sal je hawo hani besaro 70 years ongoi hani besatete o hawo khorang ti saragya kok saragya sagni hawo sagni yak maro yaklai sasam khaijak tongani o jagao siri khorang jotoni sai kaplai ngani nang tabo ora jaga sijak ke kaham ke tongo indigenous rights sijak ke tongo self government sung khainani sini odikar tongo tamoni o hawo sini am sayo sung sini musukti khaigai sini no sung naikolani sini odikar tongo sung nokha ora tamang kha sung nokha o pandemic sarago edisina sabai jaka edisini meyat paigai phiaba aro buba grana full edisina drive khainani bagai kaisa committee sangai committee ni bokrok chairmanship rogoi o lockdown jesuk jal saltonga jara o tipra hani besarano naikolna bagai edisi go sini borok kabang ko tongo habu edisi ni bisingo tongo abo lockdown ni jara ko ke gajin kring tongon jara go hani besa tini besa ja dopani bagai samangkai bona o hani nok phangsongoi ha bagrano daitto rodi hreisen rajyapal thani go deputation no laikha bo saka sing alusona khaine kintu tini jara te alusona khayako bona two times sing reminder letter rakha boni pori be khayako boni pori sing saka public ni sentiment joto sobawo kharnai Kanaya haki boleh sing sobawa kaka lockdown ni bisinga. Kabang ma kok saka lockdown no sabai mani majra masaka hai masaka potri garo. Tini zorati borok majra kotor kai ke pon isle sing majra kotor kai ni bangi tiar tongo. Tini zorati klai maya ko klai ke sing beklai nai. Sang ki nai ya sing soba kai nai. Soba borok jesu kai ga asik sing kai nai. Ko ke ro haisi. Indigenous rights rights ke sijak tongo. Hani besarok borok ni musungti borok ni tongthai sa thai no borok ni musungti khai man. Ika tabang zaratai sing kaisa mani pana sanai maya ko. O hani besarok je sana abo manya ulta tamung abani ulta negative points negative results sing man. Patani borok khanero san yagai mana o hani besarok sansini sai basi maya komorok sabrang rape case murder case accident masaya manungya makanya masunya thilai mani thaglaya. Corona virus bai khoro busuk thika sing sai maya ko tini zaratai Corona virus में खराब उसे ठीक है संसार में को तीन जगह पे किंतु मासे या मानो या माकन्या मासुन्या करेंगे साब्रंग सुदो ऑफ मासो या प्रति वर्ष हजार चीनी बरफ थी तो बोली बगे को थाइसे सरकार से साखा बोली बगे बिटी कैसे ना कसैरो दे रखा रिया आपने बगे सेवती प्रहानी बसारो जे 70 years डिप्राइव खजक तंगनी शासन खजक तंगनी याद नियोग ननी बगे Sini jora sopaika odikano sanani jora ya tabo segai nanani jora sing tabo buskangni salo nang pandemic ding tong unge de tong lockdown de tong kri de tong nini duty nini odikano suraksha khainani nini duty borokno shanti shringkhala rakha khainani nini duty borokni odikano rakha khainani awasi duty Ika a duty no nang lang sing joto par khaigi a duty no ma khaile nyai amni bagane Hani besar hani odikar hani no pangmang nai abno ke bo segi maya ka soi maya sing tini sisaka khorang basaka a khorang te thipraya kusu kare daktini sing o harot segai nanai abne bagane tini world indigenous devo age sing sagu road city kibisi tangsini hi sagu tabo khaya sing asak salo sing sanai phaika koi phaika borokno khaidi hnai dagi phaika Sani bemaya, koi bemaya, dagi berkajaya. Tabok sing tama khenai, sing segri mana nai. Orang indigenous right ni, artikel serai sebagai sejatango. Tomong mana ke bernana deprive kai tongke, nana discrimination kai tongkangke, nengawa ni challenge kai ni yago komota tongo. Orang dia tahu, ke bemada kai ka, rape kai ka.
जों नोंसा खायमे सिनि दफाओ सिनि सोसाइटि राव या कबाय हेके नायसिगै दङ थाना थांलायो थानाबो बोलायो केस थाना थाङै बाक्सा रंजायो तिनि जरातै खरब बोसोरनि के मार्डार केस रेप केस नि सुस्थ बिसागे माखा ममानखा कल्पना जमातिया हायद्राबाद विशाखापट्टनम थाङै थिमानि रेप खायबो थाजामानि मानिक सरकारनि बिहित रां थैरमानि तिनि जरातै सिबिआइ तदन्तरे कोनो दोषी कालप्रिट देरंजाखा शास्ति देरंजाखा माखा indigenous people rights rate tongo discrimination nang jini khaijakai nang jani violation khaijakang thangkai ni oni kano I know yakro aba hai khaigai society weak mani bangina o dofa bini busabai satok jago sem jago abri bagai dineni indigenous dewo o kogna sakai o live telecast division tinira jata na khnai tongo o hani tui pasado pajero busasiri sabni ori kana sedinga sinasi control khainasi bini upore depend ta khaidi nini nok na nang salok namne bagai pasari senggo nok na sangsara bai to hana ba sangsalok nai abasi tinini samai abni bagai ne of the sang sini yak phone khaigi sak bai joratui sini khorang kaplai tongnai o kaplai ni salobo অতি প্রাহানি যত দফা তিনি ও ইন্ডিজিনাস রাইট নি সালো ইন্ডিজিনাস ডে নি সালো অবনে সময় মাংনাই সিনি হারাসং সিনি ইয়াको শাসন তবই ফাইনাই जों जे भाइलेसन खायजा तमानि बयनि बसाबायथों हानि बसाबायथों जे भाइलेसन खायजा तमानि जे इलिगेल सामुं तले तमानि आबनो जों याग्रथाय दङ दिनै सिम जों याग्रनाय सिनि हानो सिनि दफानो शृंखला ते मर्यादापूर्ण खायगै दिसाफिनाय आबसे दिनैनि समाय आबनि बागैनो दिनै सोशल मिडिया नि बिसिंथै बा लाइभ टेलिकास्ट नि गबरक मिडिया टेलिकास्ट नि बिसिंथै जत दफा हदानो रिक्वेस्ट खायो ओ हदागो ती प्रसा दफाओ मंगसाफानो डिसिप्लिन करिखा शृंखला करिखा अधिकार करिखा वंचित लांचित डिप्राइव खायगै जे तंगै तंगमानि आबसिनि सोसाइटि र कक सामाया चिनि सोसाइटि र खरां करिनि बागैसि अबहायिं तंगु पॉलिटिकल लीडर सिमिता नायसिगि सरकारनो सिमिता नायसिगि सरकारनो नों नायसिग जेसे साल तंगै आसक साल जरातै निनि हाति दफा कमरो कबनाय निनि बसानि दफानो संसानानि बागै जानि दफा जानि कामी जानि लोको जानि चौधरी निरक याक राखलाइनारि चौधरी नि अनुमति सारा पुलिस खरकसा हाबै माया इन्डिजिनास राइटो जे कोनो पारागो मुंसांखा रेप केसखा मर्डर केसखा जों नायग्रानो हनै तुमुं निरक याक रखांके पुलिस याक रै माया ओ अधिकारना तिनि निसिमि जत होदा तेवा सकरात खाइ एप्लाई खाइ आसा को दफा ते शृंखला लिया पुलिस तो समिति पेंटा खाके पुलिस सिमाजी साइ निनि पारानि गरक भलन्टियर तेबो काम के सिगु पुलिस बोतंगाइ थानागो नंगले तंगो पारानि कन्डिसन पुलिस दिसराइ निरक्सि काम के सिगु आबरि बागै जानि पारानो शृंखला तबनानि जानि पारानो शान्ति स्थापन खाइनानि के पारानि भलन्टियर्स पारानि चौधरी पारानि लोको जतनो ग्राहक मांगनाय बैनि बसा फाइबो खाइनेनियातै सातनि बसानि बिसिमो सातनि बसा खाइनेतै खाइके बनि पनिशमेन्ट बनि शास्ति विधान समाजसि पहिला रे समाज माया परसि बनि मनसि जों आइन नायटुकनाय आबरि बागै तिनि जों बको बैसावनि जराया याक रवानि जरा ओ हात दफानो शान्ति शृंखला उन्नति खाइनायखे सिनि सातबाय थांबासागै जों सामुंमा खायसिनाय आबनि बागै तिनि आं गोबां कक्साया तारिं खागे जों ताबो बेलाय खेनो लकडाउन पेन्डेमिक जरागो जों बेलाय खेनो सिकन प्रोग्राम नि बिसिंथै जों कष्टनि बिसिंथै खानो जों असाल कटन न जों अबजार खाइ दङो तानि बागै अबजार मा खाइखे जे इन्डिजिनास राइट आसे कतर क्राक जों जे आर्टिकल हरसाकनि काइसापानो आर्टिकल इमप्लिमेन्टिं आबनो जों साक एप्लाई खाइखे आबो ऑटोमेटिकली और राइट सिनि थानि याको फाइ थाङो के बना आबनो सानानि नांया के बना बिनानि नांया और राइट रजाङा निनि साक नों आबनो युटिलाइज खाइसिरि आं युटिलाइज खाइबो जरि नों ऑब्जेक्शन रखे आफसि आनि स्वभाव फाइनाय नों के बना सङै सानै बिखा खाइगै निनि अधिकार न मान्या निनि अधिकार न निनि बाइथां साकबाय खाबाय खोबाय के नों आबनो याक मारनाय आबनि बागै तिनि जतननो सुरत हारि बरग्या इंटरनेशनल कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड जे जो तंथं इंडिजिनस पीपल ऑफ नि बागै तिनि ओ सालो जतननो सबानि सिबाय ते सबानि हामजाक मुं याफारै तिनि ओ सालनि जे आर्टिकल जोंनो रखा आबो बसकानि सालो जों जतनो ओ रायदा करा खाजाकनो कपाय खाइगिनागै हारि बसारो तेवाइसा बक्रति सागै ओ हाव बसाय तमनानि
संसारनि जत इंडिजिनास पिपल बै बाक्सा हानि बुसारक तेवाइसा जिनि राजनैतिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार सामाजिक अधिकार जिनि शासननि अधिकार जे विश्ववासी रक इंडिजिनास पिपल हानि पिपल नेटिव पिपल माइ दङ हाय जों तेवाइसा किफिलना फिनानि बागै दिनैनि अकुथुमना पान्दा ते आबनो जिनि समाय फाइदिताव जों जिनि राजनैतिक फिवानि खांखै जों खरां बाक्सा खरायै खरां माति सानाय अहा सामनेहा अहा सामना तिप्राहा तिप्राहा जिनिहा जिनिहा illegal intruders illegal intruders illegal intruders we won all indigenous people long live all indigenous people Tripura indigenous people Tripura indigenous people Mubakra Mubakra Tipraha Tipraha Tipra Sadapa Tipra Sadapa our land Tipra land Tipra land our land we won Kono paro kono jamatia. Ai bagu tini sengo mumno sati masnani namke sini Tripura hao rep khaye betha jane rono mutu khayete bini atmana shanti manteng hne sentini mum sati masang lanyai. Tei boni justice ni bagai sini Tripura hao rep khaye betha jane ro Priyanka Riang Golhar Molsam Goyasari Debrma Torgala Debrma Kalpana Jamatia Sal Katang AGM office Tangai Sukram Debrma Bathajamani Sashi Mohan Debrma Te Kabama Haisini Tripura hao Bathajamani Tango Hanabali Barone Atmana Tini Santi Manani Bagai 1 minute Siring ke kisa borne phala santini bagai surilena ready command attention stand easy straight attention Justice Mayako, tini jratui culprits, ekebe criminal law, sotik borokno punishment nujagiako, abo hairo continue tongmani bagaine, on Tripura hao teibo crime bari gaitungu. Sarkar aboni kuno, borok kuno abono protection roimalia, koraksa burini protection roimalia, koraksa salani protection roimalia o hani besarokni, aboni bagai, borokni atta santini kamna klaigi, borokni folatini bu, siri khogoi tongo. We want justice. Abni bagai borok bisar nai mani je boroni phola je siri khoi tongmani boroni noknu khungni borok rok siri khoi tongmani o hate otofa o ha amani siri khogmani khorangsi abni bagai o siri khogmani khorang no tini world indigenous day o sung mui to khlainai tini o hawa kabang ma rape to murder case khaijak nai do khorok sapana boroni thik justice mayakho boroni nejjo bisar mayakho tini joratui borokni justice no sung sini bukho bai samani simia tini sung sini bukha bai bu jani jo puitau khlaimani no yapare tei buskani salo o justice no manani ba nanani bagai sini sak bai tang yak resini hinai sung tini samai tang nai amni bagai sung tini kha khamaya pare tini sung kha khamaya pare Priyanka Jamatia boni noknu khungni boni busabuti dokno sung tini kha khamaya pare tei boroni bagai ko kasar mungnaraga Goyasari Deborma rep khai buthar jakmani lama lahar khiklai jakmani no
Priyanka riang ri kri rep khai murder khai buthar jakmani no o sakang ro poring riang buthar jakmani torobala buthar jakmani aba haike payal depor ma buthar jakmani te police station of police thana ga bisam gong bai mono police station of police thana ga police ne osi rep khai mani aborokni justice aborni atmorjada hani khai jakmani sing sini self esteem no je destroy khai jakmani aboni sing ya gote hoise kipili to bunai o bisar justice sini yak bai sing nanai obviously tinini o sati musung mani semai abani bagai ti pahag nangai tini joratei kabang ma sini lekha bai maya bumung khubai maya rape case murder case abona sing sini society na tini saklai ge karak basari joto society jamatia hoda khatriya samaj riang bro hoda tipra subarai buthu ropini hoda je garo hoda dalong hoda rangkol hoda joto je society tongai ro tini joto nirok sakni society go bisar ব্যবস্থা je samajik bisar ব্যবস্থা tongono karakte yakonadi aro kebe interfere khainani odhikar krai indigenous day ni salo o sal kotor koko o kotor kok raida United Nations by declare khaijak abono kebe ta sexak di international law no je violation khainai bo international crime singnai amani bagai chini international rights na narani bagai sing jotto no tinini simi teisa krak khaigi sing muito khainai piga te samai tangai piga te o samai samani pandano tabo korono muthak laikha sing phadi sini khok bai thang bai khaigi sing je tini jarate ero rape case murder case ni bagai culprit kabang ma sing o sakang no ka telemra ni tama bang ngira muito re tangwai rape khaijak nai Telemera mongia kami ni under ni. O sekarang lo tinggai ambassador muita de tong bai. Aba haike daily gau sekarang lo pan sampah haro rep khaijani muita de tong bai. Aba haike daily nini boma nini besar kebni suraksa krika. Nini nogo nini family nini suraksa rimania. Na society, na प्रशासन, na सरकार के बन्ने हो सेल्फ सिक्युरिटी ग्यारेन्टी रिमलिया थिबै पाइए सं साथी सगो थिबै पाइए सं काग थिबै पाइए सं बिसार नाइतोगो थियाको सं प्रोटेक्शन खाइमिया थिबै पाइयो बनि सुस्थ बिसार शास्ति विधान दमया आबे बागै सं तमा शास्ति विधान नाइ रेप केस मर्डर केस रेप खाइगी मर्डर खाइनै रंगो रेप खाइनै रंगो तमा सं शास्ति नाइ बना सुट मा खाइनै डाइरेक्ट हे के फांसी मा खाइनै Baru shoot makanai, culprit no shoot makanai, culprit no pasi order makanai. Tomang sarkaro ବ୍ୟବস্থা নামে একে society sing yagot nanai, society sing gabno yagot nanai. Te sing sarkani yagot thepagi ro ya kuno culprit no society sing yak renai tini ni chimi samai. Pasi te shoot khane direct. Abo yasak ot chini nari samaj hai ke chini manabik je সভ্যতা সমাজ ন রক্ষা খাইমে yang নাই ক্রিমিনাল ন যদি সঠিক শাস্তি রুমা yang খে সভ্যতা সমাজ তিনি কলঙ্কিত তিনি সভ্যতা সমাজ যতনি বসকাগসং অপমানিত অংতং হানি বসারো আপনি বাগাই অব তিনি চিনি সমাজ সাথী সপানি ও সাথী সপানি চিনি হা হদা দফা বরগো মুংসা বেজওয়াং খাকে পয়লা দফা সিসং ইয়াকরনাই সরকার সাবো প্রশাসন সাবো ব ওলো সিংনাই মুইতানার দি আপনি বাগাই তিনি os kotor saro joto society na request kayo joto society na hat ban kayo joto society na sang saklayo nini hoda nini dopano nini yak ko control khane ni bagai nini odi kanoti nini simi yak residi we won joto na hambai te khurumbai ka sobani sibai orono tini sini program Tini pandai kotornel wazimar wamani orono muthak jakha sing jotono kaham khlai social distance covid-19 ni guideline nargai mask use kaika belai kene no hambai social distance nargai sing sikom te khlai proti bosor sing thousand people gathering but this year pandemic lockdown ni karonoi sing only gram level ba ata hosnai primary committee level khlai sing sikom kema khali jakha angka amon bagai niro o jaga ophana niro Kabai kubai lagi COVID-19 ni guideline no mane gi sing joto no khatang khajak lagi international day no celebrate khaitani sing je attend khaitam mane bagai joto no hambai te nai tongai social media ni bising te live telecast ni bising te nai tongai noba aso goinro no joto no hambai te sobani sibai sini dofa sini yago te waisa sing ki philei na pinai o hana sing sason khainai ne khainai tini ni samai joto no hambai ti khurumbai